جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا اف دمو همی دمن و باش از صالح دمیجر ایرو لگل میوان خواست بروجا سیاسی کردین سوریه گوتو بیج دکم. دمکه دا کو هزن کردین سوریه رولک بر بچاو ده شر ترور ده لیستو وان کاربو هبونا خواه لسر عرده نشان بدن گلک پرس لدور سبرو جوانا سیاسی هبو و بتایبتی ده درباره ورگرتنا پشتگیری سیاسی جالی امریکا و حتی بری چند روجان که نوینر تایبت امریکا بو سوریه جیمز جفری ده دانشتنه که کنگرس دا او یک رونو زلال کرد. ام سردریه دیگل حسده دکین وکو هفبشه که مد شر دجی داعشه بو آرامیا هرمه ما چه اجندای سیاسی دیگل حسده نینن بتنه عمل دوره که دانه والبن کنترولا حسدیه جعالی پره و برنو لشکری و جبر هنده گرکتی کلیه که گنجاو هبه و ام قردارین حسده نه چکو لکیله که ما شر کرن و او پیشروجا سیاسی ما بو حسده هیا همان یک بو سوریا. گلو چه تشتی نو دوی آخافتنا جفری ده هیا و ریاکسیونا کردان جیرا چیه؟ جبو رونی کرن و گوتو بیش کرنا وی مجاره از نها بخیراتنا دو میوانان دکم دکتور محمود عباس شیروکار سیاسی که جویلایتا تکساس به مرایه و رزدار خبات شاکر نوینر پیه دل آلمانیا سلاف جبو و هردوان که خبات و اف آخافتنین جفری چاوا ورگرتن؟ باشه رز سلاف جبوتا وحميد تماشبانا وميفانته يعني بيقو ما تشتكي ننوى جبري دجي امريكا دقلك رايدارين بيقو تنا يعني ام بهسديره ينجي بالروجاباره لسر اصلا عسكري اللي دجي داعش الكواليسيون دجي داعش ده هفكاريه دكن ده الي سياسي ده حتى انا تب بروجي كو دين بيش تنا ليه بيقو من ابقو تنجي بسياسة امريكا راز الجولا ديتنا من و ندش بربن وهمجي بسياسة مرجي وندش بربن بركو يعني هم كرد الروجاباش دناوا سوريا كهب قرتي ده دناف سينور سوريا ده چارا سريا برسكريكا كرد خوازن بيقو من خواستك امريكا جي ده همان دمي ده آلية كي دنجي وام دزانين يعني جهه ترکیه د نوا ناتو د حساسیت او جبر راضی کرینا ترکیه مجبور گلک گوتن دیپلماسی جی ورین کرنه آلیه جه کو قریبن ترکیه راضی بکن آلیه دنجی د همان دمه د کردن روجاوا یعنی سیستما کول روجاوا باکور روجلات سوریه ته آوا کرن او سیستم جی به گمان لبر چابا وره گرتن کو د پیشروجا سوریا بیده شیوه سیستما سوری و برنگ بره بگمان جم کردان نای قبول کرنه یعنی افجی هم امریکا و هم روسیه هم دولتین کو دنابا سوریه ده بگمان و سبی حساسیت کردان جد برچابا ده بگیرین یعنی گورا دیتنا من تشتکی نو ده گوتنا رجی مریدن نه بله باشه دکتر محمود ازورم جمتا يعني بهيك خبات بيت شكي نودا خافتن جيمس جيفري دانين دمك كده كو بفي اواي زال واشكره جيمس جيفري بحثا سبروجا سياسيه كردن سوريا دكا يعني بري دمن بري هر وها دغوتن امريكان دغوتن ام هوال بلدن وان لشكرين او مت بروجنين لهما دمك كده بربرسكي امريكي وهابه بيجا بربرسكي كنها يعني دوسيا سوري د دستويدا دغره ببيجا وك هر سوريا كي دن و كردجي ما في خور غره يعني اف تو چاو دخوني لفيدري يا براستي اخفتن وقاك يعني تقول يعني ابناء خبره يجي خذ اولا جيمس جيفري وقتی کو بینها استراتیجی امریکی گلکی زلالی گل دای خویا کرن
انه چارەسەر كرنا سووري تمامي وقتی گوبه کرن به تایبەت ما في مناطق دي تدهبه و به تایبەت ما في مناطق كرد تدهبه بس او البيت دي خويا كر انه تكليه بسري خل حال خو ككرد به هبونا رجيم او سيستم كسوري تمامي تي دوار رمياري ده بيرنا تكرن ولا كرن او ناوی دی خویا کرن اجبوی بدی خویا کرن انو ام تخوازن سیستم که سوری دبی آماده کرن بگشتی و قلب جرا دای خویا کرن اف سیستم ها سیستم که فدرال تخوازی وقتی که سیستم فدرال تخوازن طبعا لبیدی کرد دوی وارد دیم اوید بیدی جس جمری بشکل که ان درکت دی خویا کرن تکلیه مرمیار direkt به کرده تنیرا دوار سوری تمامی ده نایکن وقتی که ام تکلیه دکن سر مجارة تمام يعني سر راس کرنا پشگریکا ملت سوری تمام پبره و به تایبەت البته کرد و علی کی دی به استاندن دوی مجاری ده آخرتا دیدش که کوک هاتا گوتن یعنی جیمز جفری البته دواره کی چما وکیلی کی افضلالی کر یعنی به تایبەت هم تمام زان ایرو ناکوکی گود نقبا ایران و ترکیه امریکا ده درد کبه به تایبەت امریکی سر قلق واري دبلوماسي كاردكن بيشلو إجرا سر والي لشكري حق زوردستي دنا سرد إيراني. بله. یک جوا واري دبلوماسي تكليه أمريكا بتركيا ربكي تركيا إيرو دولتك قال كي جرينجا أولا دناتو ده قواعد أمريكي برتي ده هنا وقت يقول صبت تشتك شيء بدنا قبا إيران دي وزبهور ناكم طبعا تشتك شيء به قال كي كيم جبه وقتی گوشتک چه بی گرک او قاعده امریکی دست بین پیکرین یعنی افوار دیپلماسی امریکی ترکیه را تکرین یعنی دانو استانتنا که دیپلماسی از بهور ناکم گونو شاشبونك تدها ما يزن الالي كي دي لي باش الدكتور يعني ما بس برسا من فرده او قالوا جوهرتنك د خفتنا جيمس جيفري را جوهرتنك ده هالوسط امريكا ده هر اللي وكك بخبات قوتي هر هالوسط كجكفنا امريكا ده يا وتشتكي انه تدنينه نا يعني وقتی قلت الوارد دیپلماسی و رمیاری لمیزنی تگو هرتنی گرینگ تیز تونن لمیزن ایرو شانک امریکی بریا درو شانک امریکی به وقتی کی کردی ده هندروی سوری ده کردار درونی سرواره چلو حرم کرده حرم آرام چلو به آماده کرن و تید هاتیه گوتن انو ام ترکی ناخن هندروی ده لویدی وقتی گوتی به حرم کردی درونی دمک گونو تکلینا پیرت که حتی گوتن که دوی هر دوی ده گوتیا انو ام تکلینا رمیار به کردار بکن از باور ناکم افتشتکی نوبه طبعا امریکا لوی داری لکرداد میزینی بشی هری کم تکلیه درجلاتا ناوین ده اگر کم وینا خوشک بزن بین یعنی بس نگو انوی دفش مافی کرده بکری از باورتم خباتی که لوی داخل کردن از كدوار كي دبلوماسي رمياري ده از نابين تشتكينو ولو اقفتو اخفتن بشكي جوهرتن يعني وقت قلتي بهتر زلال هات يكرن بس از نابين تشتكينو يعني وقت ما يزيني سربش جريكا ملوت سوري تمامي ويا كردي دناف ده جوهرتنا كز نابين باشا كيكي خبات يعني نهاو ايوا و هر چند يام دبيجن يعني ونجي دبيجن تشتكي ننويا لهما اخفتنك وها دفي دميدا و جريدانا تشارانو ساوا وكو ام بيجن كردن هزن كردن لسر عرده بتشارانو سا بكاتين دين سوريا وكو هر سوريا كي دندا وها بدلساريه كالجمع تشيناكي يعني بهيفيه كالجمع تشيناكي واوقاس خبات كريه ون روبرنا برفره لسوريا كنترول دكن يعني وهونو تشارانو ساوا و بكاتين كدنا سوريا اللي جهه كي ديني كو قال كار نكري يعني وكو نمونه وكو درزيان وكهف بيتا قبول كرن ناف سوريا ده؟ نها بيقولون ام وكا كرد بروجيه كما شار سريه دنابا دهندرو سوري ده هيا يعني حمي كاتين دنابا سوري ده بشيوه كي ديمقراطيك وقاربن دجيانا كهبش ده بهبره بجين دنابا سيستما كديمقراطيك ننابندي ده يعني قابكم بحثا بيدكن ناوي واتي يكي قلق كريا يكي هندك كريا يكي يعني بآلي كي دك شوية نا ام دويدا ام استراتيجيك اللي دنرن و سوري بشيوه بري هوتي مشاندن بشيوه نو و چاوا همه قاربن هب كاتين دناوا سوري مينا موزايكا كي جگلان جي بكاتيان جي جواكان و جي مذهب اولان يعني اگر بشيوه يك
قومیت، یک زمان، یک آلی، یک پارتی وره مشاندنه به گمان اب ناکوکین هی و هین کورتر ببن و هین پیش کبن جبر و ام وکا کردین روجاوا به تایبتی جی پیده ام لیدن رنکو به پیکاتین د ناوا سوری ده چاوان حال باکور روجلات سوریه سیستم که دموکراتیک سر اساس خسریه سر بنگاه خسریه دموکراتیک کنات مشاندن هر پیکاتی ناسنامه خو زمان خو حمی آلین خو تیده دبینه و به کسایت خو تیده دجی اف میناکه که بچوکش با سوریا پیش روجه جی بر بیگاوا کم املید نرن نا بالعكس يعني ام كيف خوش من قابا درزيجي وقابا تركمنجي وقابا اشوري وسريانيجي حمي مينا كردا مينا عربا بكن حقيقه وأنا كوكين ديروكيكو هناك آلين شوفينيست آلية قوميكو دخواستن في بكار بينن حتى نها بكار آنين جي بله باشه که خبر تشتی تدویجی گلک باشه وکو پرنسیب گلک باشه لسر عرده هون شردكن هون قربانيان ددن لون سر آستا بروسيا سياسي لسر آستا جهاني هون ناهن پجراندن و رنگ آخافتن امریکا جی يعني كرد وقت دشارچويا سوري دا ديسا لوگر او به پروسيا جنيف كو هون جي دورن يعني هون چقاس خود ببینن که هون دناوا سوریا که دخواه ببینن دمه که دا که او سوریا هون بحثا وید دکن لجنیو و بیتا چارا سر کرن لگور که امریکیم خوشی دبیجن و هون جه دورن بيقو من كاك صالح يعني برزقريكا كرد بقشتي نهي سانا چارا سر کرنا و نهي سانا يعني فيتوين لسر چارا سر کرنا برزقريكا كرد بقشتي هيا يعني أبجي تكوشينا كم مظن ودجوار شهر لازمكو امكاربن وان فيتو بشكينن و دچار سركرنا برزگريكا كردا هول بدن كو دبلوماسيكا خرد جارسريكا معقول وحمي آليان راضي بك كو امكاربن بهبرا في جارسريه ببينن بيغمان اگر كو املي بنرن دروج آبادا يعني د سوري ده دبكو پرچه هري بچوك يه كردستان به وهين زورتره أفوري ديتن لي تجربة ما يبان 8 سال در باسبوي خباتن كوهاتنا مشاندن چه دواري عسكري دبن چه دواري دبلوماسي دبن چه دواري جواكي سيستم دناوا روجاواي كردستان دناوا سوريا بگشتي دبن تجربة كباش وبربچاف كو قارب و پرزگريكي دهندر و سينور سوري ده وحمي حساسيات انجي وحساسيات ملت كرد جي دبر جابار درباس به وري چاره سركريم بشويكي معقول اف بيغمان حتانا غافني باش وغافني خرت داتنا بتني از نبو ديتني رمكو يعني آلية عسكري تنه دته قبول كرين وكرد آلية سياسي ده ناين قبول كرين بيغمان بيدا ما داوي يعني قال قوتني رايدارين امريكي جي وين اوروبي جي وحتى رايدارين عرب جي هبون جبو چاره سرکرنا پرزگریکا کرد کو بشویکی دموکراتیک وری چاره سرکرن و کرد جی خود جنیف ده بگرن و گاو برای کی خبر امن از دیتام گاونی باشی تینا ما بس من نگوت هوناین وکو ریوبری هوناین قبول کرد بجم هون آماده لجنیف و جنیف جی وکو کته خویار کو یعنی چارانوس سوریه و جنیف لجنیف بیت چهار سرکرن لگور کو يعني جيمس جيفري جد اخذ دانشتنا خويا كونغرس هذا عيني وين دانشتنا هذا جي جوت كو او يعني بروسيا جنيف دفي چارانوسا سوريا چار سريه جي سوريا ردينا ولغور برياره 22 بينجو چار بيتا او كرن او جي هون جي دور هر حال دكتور محمود تدبيجي بمان صالح از خازم بس لزيده بكم يعني اگر بكرتي از بچن جم دكتور اگر جنيف ده جي نغرتيه تن فيتو تركيا الهمبري به هاتيا بكار انين جبونا کو اك فيتو ورش كيناندي جي بيغومان هولدانن دوستن كرداجي هولدانن دوست سوريان جي هولدانن ما وكا بارتي جي وكا كرجي بقشتي هولداني خرتين كرينه وكيكي خبات شخ عيني نقاش مجد فيدر بريده يعني اگر امريكا اليجريا سياسي جورا دكه باوكي راست الراس ووقته و تركي جي باشكوها بخا وبه لا بدار زوري هون بشتار بنجبر يعني جفي شخ ام في مجارينها نقاش دكنا دكتور محمود تدبيجي دما امريكا ببيجا
دبي برسجريكا كردين سوريا يعني ام بحث كردين سوريا بحث هزن كردين سر عدد كان آلية انا كسي هيا اللي رولوان هي نر بربتشافا تدبيجي بفيراغ هاندني يكسر امريكي دبيجن يعني قد بوان نخما برسجريكا كردين سوريا درباري جنيف ده از بحثكم كاك ميدنا كاك خبات اشتغالي كير بس مخابن وينا طبقين سر مسألة كردا وعربا ودرزيا وانا سر بشجريكا سوري تمامي بو اف اخفتناها تمام دهندروي حرما كردستاني بتيبت هاتوانا آماده كرن و امريكا بشجرتيانا دبي وريده كربانا هنگی دکاری بون ناب دولتیجی که خود زوردستی که بخن سر ترکی به دیگه گودیجی وانا گودیجی گو آماده بوانه دیجنیف دا کاری بون زوردستی که دیپلماسی سیاسی رمیاری بدن خویا کرن دورده بس مخابن يعني دولت دیجی کردا هرتم دانا خویا کرن انه هیزه که بتری ایرو دهندروی حرمی ده او یگو پیشکش که او ناج که يعني اغلب واناجی ناراضی بود یا امریکی دفرد لاواز بو اخفتنا ناج برولوجی که ميزيني حتى رجائيري وقتي قلت تكليه رمياري بير نكرنا جبرقو انه او تكليه بينا بدولتي ناتر وكا امي تركيا دبي خرانكي جبر وقتي قلت دخيا كرند بيجي تكليه برمياري بهيزكا وامجي نرازينتكي وبس وقتي قو بيدي وانا اداره ذاتيه مي بيجن قلت تكليه بهيزي كردي تمامي ديري كربانا واركي ديمقراطي براسي وكا قلت دخيا كرن هنجي اخفتنا تركي كيم هنگی امریکی بهتر گرتر تبون دکاری بون وانا پیشکش بکن دی جنیف دا و بدن خویا کرن که هیزکا بناوی ملت کرد تمامی تی آخافتن نه هیزکا یا گو کسی یا مثلا ترکیه جی ناراضی لویدی ناکوکی جمعه شاشبون جمعه نجم امریکیا نجم یه دیجی مثلا ام یه گوته کلیا مرد کی امریکا لویدی دواره دیپلماسی دا دولتك امبراطوريتها قالك جارال برجواندي خد ميزيني بيشيا حمي ملطي الدنيا تمام وبرجواندي الفيدي حلفي ناتو ريا يعني تركيا تبيت نبي تيرو دولتها دوها حلفي ناتو ده هم دواري ابوريدا وهم دواري لشكريدا وهم هندروي هرمك يعني رجلات نافيدا قالك هو فيت با تشكيها برشا ديني في وقت قلت امريكا فيت شيها بيشكش ناكي بتيبت البرجواندي ياخذ ميزيني بس باش الدكتور يعني حال برجواندي ده حر وقت بجهه كي هنا برجواندي عندك جاران ديار عندك جاران فشارتنا لامريكا عندك هالوسط للسوري ورقرتنا يعني وكو نمونه امريكا قوتيش كردان خوستيه كونيزيكي رجيم اسد نبن واجر وقت بروسيا جنيفيجي بريفا بتشا ووقت رژیم اسد هيا ورولاويجي هيا يعني امريكا تشاوا دكاري وترزيتي خا نوفينا ورغرتنا يعني ام بيجن غارانتي كرنا ما في كردين سوريا ودعيني وقتها جي دانو صندل الجل اسد بكن كاك از باورتكم امريكا يعني وقتكم هو زي اخفتنا امريكي دفرت قالك زلال امريكا التجاره منب يعني وقت قلت برجيم ربكي ند كريو طايد انه رجيم قبول بكي هرتمش داخلنا داخوازيا امريكي ما يقول انه رجيم لازم بيغارتن سيستم بيغارتن مثلا بلكي ما حس كر بريا ده هيبا هات اخويا كرن جوتن جو ام ندجي يعني جو معنا بشار الوديه وقت بيرد كاملا ام توازن سيستم بيغارتن نبكى ساعتيا بشارة يعني حكومتها جو إيرو مثلا سر رجيمية أو خوازن سيستم تبي قارتن يعني سيستم كلا مركزي سوري تخوازن بكن سيستم كا نمركزي فيدرال هندرو ده أف يا جو أساي وقتي قفتو جو بير بكن دستور كدين دستور تخوازن أساي كد سيرفي بنجه تخوازن بير دانين أصلا قفتو جو وانا أمريكية وبروسا وقتي جو تكرن فرانيا هنا سيرفي واردي آخفتن حتى جارك روسياش كي جو أخي أمند جوينا جو بشار صباحري أمريكية ليفا غران تبيرامه أو اشتغالي هاتا كرن جو ام نب هبون نبونا بشار البيتي هبون نبونا سيستميا بجي وقت جو كردا بيشكش ناكن لبيدري نقول انه كردا سيستم سوري تمامي دافيجنا او تخازن سيستم بي افيتن كرد باشا كي جرينجد وردا
نقول تكليا بالحالي خب كردار بكن صبا بدنا خويا كرنها هم تكليا كردار كنت خوازن دولة كردي آباكن بله دكتور شو قريداي بسوريا كرد بشكي جرينجل سوريا اللي هما هبونا وانجي جريداي ديسا بهبونا أمريكا يا لشكري لسر عرضه كو نبس لنوفا سوريا لهرمه وحتى لامريكا هندك هس هناكو مترسيا خو دفي درباره درد برن يعني فكشينا امريكا جي سوريا مايكل ماكول يك جي كونغرسمان كوماريا كو باور فكشينا امريكا جي سوريا و ريج تركيا رافكا كو هزن كردي لور تنبكه in terms of I think وکشان تمام امریکا جی سوریه بکاره کی باش نبینم مدید چل عراق چه بو جبروی چند گرکه واتا جی شاشتیان خوین دیرو که ور بگرین وکشان یان والهیا هزه بتنین آرامی پیدا دکه روسیا و ایران و ترک دوری ویران دکن به دوسه ده کردا دائرن و خودت زان ده چه به سر 2000 جهادیان گرتی بیتن به باوریام او ویرانیه که تمامه بله كاك خبات يعني اف دنج كونغرسمانك بوكو كونغرسمانك كومانيكو قال لك دنج وها هنا يعني ايوه مترسيه وبراستي هونجي دفي كذا بترسن كو تركيا تاني خطره لسرويه صبا رجيم نبي خطرك وقت تركي وجي بلكي جي ماسترجي يعني بيقومان ها رولا خطريه هري مازن تركيا بليزه يعني او رول دهرم بقشتي اللي ديجي كردا تركيا ورولابيت يسر خو ورولي بحمي هزا خد ماشي ابناء واتيكو نرجيم ونجي ايران نما ترسينا لسر كردا نا اوجي دهمان دم ترسينا وهول ددن برجوانديا خبيك بينن وكردا بي بار بهلن يعني بي ما بهل ليت آلية تركيا دجبركو تركيا دولتك ناتو تركيا هم دناوا يكيتي أوروبا ده هول دناوا يكيتي أوروبا ده جي بقري دولتك هرمي مزن خديهزا آل دبلوماسي ده جي تهكليه هم بأمريكا رو هم جي بروسيا رو هم بدولتين أوروبية خورتن دبي رخيدة يعني دبي هلا دبيكو يعني تركيا جهر دولتين دن بيتر خطرية لسر كردا بقشتي شكل ولسر ديمقراطية منطقية بقشتي شكل بالكو اگر كرد ده هرمه ده نگهن ما في خوا او ما في ديمقراطيك جه سوده ور نگرن و هر ورن پرچخاندن و هر ورن دور کرن چه چاره سریه بگومان افته و واته کو دروجلاتا ناوین ده تو پرزگریکی دن چاره سر نبد نجبر به اگر 40 مليون كرد دوري چاره سریه بن از دوی بیرو باوریه دم کوه شاقه دولت اوروپی یعنی دولت روج آبا کو چه روسیا دبه چه امریکا دبه چه جی اوروپی دبن چاره سرکرین پرسکریکن هر میره نه آماده نه جبر به ام مدل دموکراتیکیه کو قریبن چاره سریه چکن دروجاوا ده وک میناک لبر چاوا کو ام چاوا دکار نزیکی بن لی ده همان دمجیده ترکیه چه قاسی خطر لسر به ديمقراطيه هرمي زي بيش خصنا باشه كي خبر يعني ام هر چندي ام بحث تركيا بكن و بيشروجا ام بيجن سبروجا سياسيه كردي سوريا بكن ام نكارن اف اگاهين دروجان بريدا دوهدا هاتي راگاهاندن درباري راگاهاندنا او جلانيان بانكا ريبري PKK عبدالله اوجلان كو اف گرفن خبرشيني برشيبوني بداوي بين وهندك شيلوفا كارد يعني وردگرين دبيكو رنگ ببا دسبيكا بروسيك سياسي دنافينا حكومتا تركيا وكردين تركيا دا تدبيجي اف يك شقاس باندورا خو راس لسر روشا سياسيه كردي سوريا بك يعني بيقومان اگر چاره سرکرین پرزگریکا کرد باکور کردستان ده یعنی دو ترکیه ده بگشتی یعنی پیشخستنا پروژه چاره سری دور ده و راست باندورا خود لسر روجاوای کردستان سر پرزگریکا سوری بگشتی بکی جبرکو حساسیت ترکیه لهمبری کردان لهر دری هنه اگر ده هندوری خود به پرزگریکا چاره سر نکی و دجدر بشی ری ندکو چاره سر به حمی هزا خود هم برمسکنه او جلان کسایت کی کرد کو خودی باندوره که مزن لسر بشه کی مزن جو کرده یعنی او جلان عالیه کی دجی خودی پروژه که چاره سریه
روجاوای کردستان دژی ام دبینن یعنی خسریا دموکراتیک یک پروژن اوجلان ام دبینن کو چاوا دکاره چارەسەریە چێکە یعنی دیدیتنا من دا اگر ترکیه بخوازه جوه تنگاسیه درکوه بخوازه جوه حساسیت جوان جوه بوریا تنگ یا نچارەسەریە درکوه پیوسته بره خواه بده کرد ترکیه بوان را چارەسەریە چێکە کو ایگو لگال دناوا پارلمنت ترکیه دناو سیاستا ترکیه دا کار دکن وکه هدف دکاره بوان را چارەسەریە ببینێ دکاره او جلان هەبدیتنا خۆی داوی دەچی بێگومان داخۆیاکردنێ و ئەز ji بۆنا بێ ئامادەمە ینی ئەگەر سووریژی دەوەری خواستنە ئامادەمە یانژی تورکێدا بێگومانش خوا ئەو لە تورکێ دمینێ چارەسەریژی وێ لحر حال كرد سوريا برنجي كي جرانغانا بحث كردين سر عرضه وريفبريه خسروا بتايبتي بارتيا بارتيا بيادة دكم يعني تنجردان بباكيكي و باكيكي د ناف امبيجن د ليستا جهاني د ناف ليستا امريكا اوروبا د ناف رخصتين تيروريستا يا دكتور محمود يعني د جيمس جيفري نوري امريكا بو سوريا د عيني اخفتنا خدا بحثا في كي دكاد بيجا سروك امريكا دونالد ترامب آگاداره کو يعني ابي بيجن هناك جناب هيزن سوريا ديمقراط هر حال او بحثا پیاده دكي گریدانا وان به پککه راهيه يعني اگر او في خفتنه د بيجا تي واتاكي كو مهايا مجويكي هيا لانها ام سر اصل اشكري تنه ودكن دبيجي افيك خاص باندور د سر پیواندی امريكا با كردن سوريا را و پشترا پشتگیری اوان سیاسی لسوريا براستی پشت گرینگا گلک جارا کرد تیبت سرویس کنی انگارا پیدی افری گرتبانا لبر دولتی گودیر و دیجی مافی ملت کرد بتیبت یعنی ترکیه الپیشایت خویا کرد و رژیم بشار و حتی ایرو اپوزیسیون سوریش که نکیمی ترکیه و نکیمی رژیم دیجی ملت کرد سکنی بتیبت ویا هات خنا پیشیا خود سکنن ببین نوی برجواندیا امریکا توازی و جیمز جیفری دوی وارد برجواندیا خود پیشیا ملت کرد بین یعنی گره که بزنه اینو صبح وقتی برجواندیا امریکی بخوازی گو دفش کرده بردی دمک کندوی کار بی دفش کرده بردی وقتی گو برجواندیا بخوازی ایرو برجواندیا امریکی خوازی کو تکلیه بلشکری کرده راه ایرو با امد بهور دکن دم وارد هک گفتگوی ویناد نقبا ایرانی دا خوش نچو و ما دوی استانگیه دا هيا بهتر آیکاری که لشکری به ملت کرد را بکید هندروی سوری دا هندروی شرقی فرات رجلاتی امین رجلاتی فراتی دا بس لبیدری گره که ام خوشک ما هایش به هبانا بری دماکی دا جیمز جیفری ایرو ابا خفت نکربانا بده هجارا هرما کردی را هاتا گوتن اداره ذاتی را هاتا گوتن شپیدیر گوتن گو پشتی گو على الاقل پشتی گو تکلیف امریکا را کرن گره که و گاون هاتمان آویتن هرما کردی هاتمان خویا کرن نو بر پرسیاری ملت کرد ایرو وینا پیشکش دکی نه پارتی که تنی یا گو ایرو وکه جیمز جیفری هاتیت به پارچک جی مثلا به پیدی رگرید پیکی رگرید آیا معنا اینا حسدی خوازی الویدری بدی خویا کرن اینو نکردن انه بهتري ونا عربي كده انا بين هاشتغاليك مقوتم جو حسدي وقتي جو في او ار بي اواكرن قزنجا ملتي كرتي دكيما تبي تنبي صبح وقتي جو هرما فدرال بي اواكرن وامي بيجن هرما كردي هيزا كرتي دنا اماده بي فدي جو بيخو ياكرن هكا جيمس جيفري افشغاليها زياده كر واريكاي باخفتنا دي تركي ركر لفيدي معناتها ضربات الكردات كبي يا اما في هيزنا كردي دي دوسا بكرن يا اما في هيزها بدنا خويا كرن وهي ملتي كرد تمام هيزي ديج جيت دا امادنا نبس بيدي بارچك جبيه هات باشا دكتور از وان خمت بب جم كيك خبات يعني براسيج يعني دكتور محمود جيت بيجي وقال لك شيروفاكار بيجن يعني هون بفي اواي يعني امريكا فايا بريك اگر باوكي نهيني اگر بسركرديان وقت بيجي ناف درين باش درين گرتي دا بورا دگوت يوروب اوكي اشكره د ناوا كونغرس د بيجا سروكي امريكا اگادارش في پیونديه چما هون سينور كيش في كير داناينن كاك صالح بيغو من
yani te giredanên organik yên peyde bi PKK tinin. Amerika jî dizane, Ewropî jî dizanin û heta Türk bi xwe jî dizanin vê. Lê pirsgirêka Kurd eger bi kar tînin û hewl didin vê bikin asteng ev meseleke bercewandiya ve girêdaya. Aliyê din eger wilo tê xweya kirin ku wala peyde bi serê xwe li nava Rojavayê Kurdistanê de kar dike na. 19 partî û rêxistinên din jî bi peyedê re di nava rêveberiya xwe ser de ne hem Kurd û hem Ereb û hem Suryanî. Ji ber vê bercewendiyên siyasî di din xweya kirin ku eger wê têkiliyên di demên pêş de bi Kurdar re yan jî bi rêveberiya xweser ya ku di Rojavayê Kurdistanê de di Bakur Rojhilatê Sûrî de çawa bimeşin li gora bercewendiyên siyasî ne li gora me yani em vaka partî dibêjin ti têkiliyên me mij her kesî jê re dibêjin û li ser erdê jî xweyayiye ku ti têkiliyên me organik bi PKK re tinin û ne îro hene ne de hene ne sibe jî şê dibin. Her hal kekê xebat axaftineke baş e gelek bas tamam bikim kak Salih. kerem ke wexta me kême. Belê aliyê din heye ku yani projen o cenan xwedî proje o cenan em ne weka rêve em weka mufekkirekî weka feylesûfekî weka باشه kekê xebat nerîne te gihîşt ez biçim dîtîne wî digirin em ji wî alî de digirin. Diktor Mahmud tu dibêjî teîsîra ev girjiyên navêna Îranê û Amerîka de li ser rewşa Kurdên Sûriyê bawekî rasterast heye eger tu bi Kurdî bersivan bidî? Aga ku tasîra wê hebe hekar ev nekokî di niqaba Amerîka û Rûsya de berdewam kir û heka zêde gurtir bû bi taybet ez meyzên wê alîkarîke girtir bi Kurdar re pêkirin û mafê miletê Kurd wê bêhtir derkeve ser meydanî. Ez wê dibînim û bi taybet Amerîkî wê li vê dê karekî dî bikin. Ez bawer dikim wê dextekê birdin ser peyedê gu hêzê Kurdî tîjikê amade bikin di hundirê xwe de. Belê nerîne te gihîşt Diktor bibûrin em digin dawiya dema bername xwe Diktor Mahmud Abbas şîrvekarê siyasî tu ji wilata Texasê bi me re bû Rêzdar Xebat Şakir nûnerê Partiya PYD li Almanya tu ji Almanya me re mi gelek spas bû beşdarbûna we bînerên hêja li vir em digihin dawiya dema bername xwe ta cara vê ez Salih Demîcer xatirê xwe jî dixwazim û bimînin di nav xêr û xweşiyê.